ако го пикне сонце, нямаше да гледаш. Решено да губиме со телевизорија, можеш да видим, лајки, Стиви Вондер. На 8. Jašević, prima i vidio je tehnički fudbaleri, fudbaleri istekli, 4. minuta, dakle Jašević se snajde, mislim da strana prema Umića se zdogodio Džumalo Mirović, koji je jedan Vlaševski Zalanda, Bujanja je bilo prednost. To je Bogdana, to je Stivida, počkama da Vlaševski za na nacionalna terena, istekla 4. minuta, ja dosta rano, da je stignulo do prednosti, odlično do otvara nastrela. I Brian nagrađeni su pokrijali nastrela i stigli od četiri. Kristijan Stojkovski, Neguta, Badjot, Igor Aleksijski, Pasegjan. Dalje prešenje na Bentiku, rešeno. Situacija za njega, malo teni bije. Oko mislio davno međutim, neprecizno.
Nešto ne ide. Dobra situacija sa Boževski i na kraj nesebično od Krikova sudja. Marko Robinson, 64. minuta, Егоров.